Kuki singi demand kay dawngay da compromise tawraroi kangluk ki irang maram oiraga lanjena dun tongan fam sing the sang fam lodun leiriba IDP sing amuk hanna mahusa gi punsi da khunda laita hanbaga loina Kuki jo singi autonomy demand piga dabani Kuki jo sing na taliban demand asi kay dawngay da compromise tawroi Kuki jo singi apam bagi mayuk ta lorok po warep singi mayuk ta sapsana laigani government gi maikay gi sahi asi gi December phaw bagi manung da IDP sing mayum da hanchil handun relief camp sing da tingjil lagani haiba wafam asi wan tok leite haina Kuki Liberation Army led Kulengi Information and Publicity Secretary Jailaimang Kuki na press ta thador pa serol aman hairi serol asina makhata na hairi bana Panelist government ki matam adu loikre Kuki jo singi dignity amasung apam basing kay dawngay da negotiate toro ekhoi isa itomta Kuki jo IDP sing mai pak na khunda laita hanbangami Kuki jo sing na taliba separate administration ki demand asi IDP sing ki safe amasung dignity sing adu amu hana halakna bagi damaktani sabsaba administrative framework ama yaudana resettlement process asi wan tok leiroi IDP sing makhoi gi maramda hanjenduna resettlement taw handringi mamang da Kuki jo sing fundamental demands sing asi government of India na masak khang na kokhan na bohona gadabani separate administration lingna bagi demand asi Kuki jo sing gi aipana pamasung protection gi damaktani maram aduna central government ki maikai de Kuki jo sing gi aipana gi damakta autonomy pi gadabani makhoi gi resource allocation amasung utilization ki thabuk sing full agency pibagi mathautai maram aduna government gi maikay dagi hiram asigi matang da mathauta ba support piga dabani makoi gi oiba wafam sing da kana guma amatana khut thingchen ba taudana manage ta hunga dabani hairi Sanden da Manipur police ki convoy amada Kuki sing na mob attack sa thakre Sanden district ki sakpi karong subdivision gi manung chanba lengjang village ta drug amasung khusu khulai kaya puthok pusin tawre haibagi khana paw ama fangbadai ngarang nomidang Sanden district police ki additional SP na lead tawba team ama from adu sangsinduna operation sa thana bohona bada yamlaba Kuki nupi sing lambi thingduna mob attack sa thakre thaudok adu additional SP gi gari yauna police ki gari ahum amanga ta thokre adomaku kanagumba amata di asok apun yaw ki di hairi thaudok adu gi matang da press na phangpa paw gi matung inadi Longja village asi Indo Myanmar border gi Maya nakna leiriba Kuki sing na taba khul amani ngarang numidang pung mapan makhai rom taba dagi hauna sandel gi additional SP na lit tawba team amana mafam aduda ai na yadaba thawong kaya sa thariba adu phana ba operation sa thana ba hona ba yam ba Kuki nupi sing na police gari sing adugi convoy adugi mamang da thatuna thamki loina na makhata na sathan na ba hona ki thawdok aduna maram oirga police amasung protesters sing adugi marakta sauna mukna ba thoki loina na Kuki nupi sing adugi mob attack sa tharakhiba aduna maram oirga police gari sing adu amanga ta thoki bani hairi thawdok aduna maram oirga police team sing adu mafam adu dagi handokre hairi amarom da hayang October ahum asi kotuna separation day haina palan pangthoka doriba asiga mari leina Manipur gi lifeline oiriba national highway to Imphal Dimapur lambi da October ahum ge ayuk pung taruk tagi numidang wairam pung taruk phaba complete shutdown law thokre ing 2023 gi me hum dagi tholakhiba kangluk ki irang asigi manungda laikhidraba Kuki gi mioi ka adu gi mafam da ikai khumna utpo oina tha khuding gi tang ahum asi kotuna separation day haina palan thoram pangthokna lagni bani hairi Churasanpur dagi yamlaba khulai fagat kre combined security force ne ngarang Churasanpur police ki morung chanba mawom amasung Nepali basti se thagiba operation de yamlaba khulai sing fagat kre hairi police ki pauna hairi bana operation adu da magazine ka konna ba M16 rifle ama single barrel ani magazine ka konna ba 9mm ki pistol ani improvised mortar ama local made hand grenade ani smoke grenade ama insas ki empty kestarak mapan 12 bore ki empty round ahum live round ani AK47 ki empty case mapan 7.62 mm ki empty case mapan bipong wireless ama battery wireless set ama BP helmet ama amasung BP jacket cover ama phagat pangamkre Imphal West ke Sengmai police station ki manung chanba khongham pat mantri lekai chingkhong area dagi 303 ki sniper rifle ama yauna yamna kulai sing phagat kre hairi Lupa lakh tara ki ransom ki demand fa khiba ani police na rescue chokre se na ba fare Lupa lakh tara ki ransom ki demand ga mari len khulai pai ba sing fa khiba mi ani ngarang Manipur police Thawal district ki Lilong police station ki manung chanbali long dolai thabi ibanga gi farm amadagi rescue chokre loiner thawdo ga se na mi amasu wai thopat area dagi sufagat pangam kre fara mi edu gi maming na MD Sultan ama chai kun ga manga kawi Lilong sangum sang sektu karong degeni mi SD gi Aadhaar card ama amasung mobile phone ama recover tawre makata na accusing aduna victim asibu phajinduna thamleba nga gi farm aduda di BBL gun gi maru manga su recover tawre thawdok adu da senari ba to pami sing adu su phana ba MD Sultan Muhammad ki mathak investigation ki thabuk sathari atopa amana mamang tha September 13 da security personnel sing da move attack sa thaki pagi thabuk ta sena mi ani Imphal East ke Sagurman police station ki manung chanba yumnam patlo awang laikai degi phara mi sing adu gi pukhau naharop tegi konjengbum nana LS Arunjit chahi kun ga mathoi amasung khewa
फुरजुदगी हेक्रुजम खंबा मैतै चही निफुगा मरी कवी हैरी अमरम द इम्फाल एरिया दगी लाखिबा महिंद्रा थार रजिस्ट्रेशन नंबर MS26F0870 asi थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा लिलोंग उसोय पेकपुदगी फगत पंगमख्रे लोइरे थौदोक असदा चेनबा मी अमसु पुलिस न फारे ममिंग ने MD इजाज अहमद चही कुनगमापन कवी लिलोंग यंगबी लेकाय दगी हौजिक लिलोंग हंगाम थाबेदे लेबनी न्यूएसदगी हीरोइन ग्राम चनी गा निफुगा हुमदोय यावना अतै पोलम कया फगत पंगमले हैरी सिंगतम थोंग मानन सौखलक पखत सौखत पर लमदम अमा हाइबदु ओइगदबनी ओ इबोबी लमदमसना सिंग अमसुम तम अनिमक थोंग मानन सौखतलबा खक्त सौखत पे स्टेट अमा हाइबदु ओइगदबनी सिटी खक्त सौखतलगा मणिपुर सौखतले हाइबे यारोय हाइन MPCC न सिंधुना ngasi कांग्रेस भवन पांगथोकिबा महात्मा गांधी की चामगा यंखैगा तरुक सुबा बर्थ एनिवर्सरी थौरमगा मरी लेना फॉर्मर CM ओ इबोबिना फोंदोखरे मागना मखाता ना हाइकिबदा हौजिक लेरिबा PR गवर्नमेंट असिसु सेंटर की मखादा शासन तौबिनबा BJP लेंगा का सब मानै ममांगी BJP लेंगा ना सिंगदा चलु खुंगंग द चलु हाइना लाउरबसु लोकल बॉडी अमसुंग ADC की मिखल अमता पांगथोकतना नामसिनदुना थमलमी मखोई की फुरित खाउदगी पुथोकलगा इलेक्टेड मेंबर्स सिंग अदु हापना चौखट थौरांगी थबुकसिंग अमता खुमांग चौसिन बंगमद्रे कांग्रेस ना स्टेटस द लेंगा शासन तौरिगै मतमदा सिंगी लमदा 6 शेड्यूल चटना द्रिबम मखै ADC मिखल पांगथोक यारोय हाइना अथिंग बथमदुना लेरमखी अदुबु भारत सरकार की मिहुसिंग यावना सिंगी मिहुसिंग अदुगा फमिनदुनु वरी सानारब मतुंग 6 शेड्यूल चटनाबगी हेना ADC ना अहेनबा शेड्यूल क्या पिरमबदु येंगलगे ADC की मिखल पांगथोखिबनी अदुबु BJP लेंगा कासिन ngasi फावो लोकल बॉडी अमसुंग ADC की मिखल सिंग पांगथोकतना नामसिलगा थमली मसिना मरम ओरगा लोकल बॉडी की मिहुसिंग ना सुप्रीम कोर्ट केस फावो थेंगनरी मरकसिदा मणिपुरी हाई कोर्ट ना थातल के मनुंग द लोकल बॉडी सिंग मिखल पांगथोकदबनी हाइना डायरेक्टिव पिरक लेख्रे कांग्रेस की अपाम्बदी कोर्ट की डायरेक्टिव अदु इन्ना अथुब मतमदा पेंटिंग लेरिबा इलेक्शन सिंग असि स्टेट गवर्नमेंट पांगथोकदबनी मदु खक्तता स्टेट असि की रूरल एरिया सिंग द मपुंग फाना डेवलपमेंट पुरकप ngमगनी हाइरि अमरम दंगासी पांगथोकलिबा महात्मा गांधी की मपोक मनथोरम अदु द मरी लेना महात्मा गांधी ने भारत मनिंग मखा तमनबगी दमकता नॉन वायलेंस की खोंजंग संक्शन के बकया अदुबु सिंगथाखी महात्मा गांधी की अदुबा आइडियोलॉजी कया अदु ngasi malemda ahum suba lanjau thokadra haibagi akiba leiriba asida yamna wahan thok leiragli कोटू ना हेंग सेपरेट डेगा मरी लेने इम्फाल डिमापुर लंबी पुंग तरागा निथोई की टोटल शटडाउन लाउथोख्रे द कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी कोटू सदर हिल्स ना हेंग सेपरेशन डे ऑब्जर्व तौबगा लोइना स्टेट असि लाइफलाइन अमा ओरिबा नेशनल हाईवे टू इम्फाल डिमापुर लंबी परिंग द अयुक पुंग तरुक तगी नुमिदांग पुंग तरुक फावो टोटल शटडाउन की खुंजिंग संगसिलगनी हाइना लाउथोख्रे कोटू की माइकेदगी थादोरक पब्लिक नोटिस अमना हाई नन ट्राइबल कम्युनिटी सिंग कुकी जो सिंग ngमखै संगसिलखिबा लांद ngमखै ngak senaba hotnabada संगसिलखिबा खोंजंग द लैकिद्रबा अमदि असोक अपन नांख्रब कुकी जोगी हेरो सिंग मफम द इकाई खुमनबा उत्पद अमदि मखोई की थौना अदुबु थागरबा फोंदोक्तुना हौखिबा सही अहुम असिदा मे अहुम सेपरेशन डे हाइना पांगथोक्तुना लागली मदुगी सरक अमा ओइना हायंग सेपरेशन डे की थौरम मपुंग फाना पांगथोकपगा लोइना भारत लैंगाना कुकी जो कम्युनिटी की physically and demographically separate pina bataksin gani hairi cherola sina hai heng pangthoka durba thorom aduga mari leina business establishment sing academic institution amadi market sing thong lon nabasu khangala khibaga loina medical emergency amadi thorom adugi oina sathok sasin toba sing dagi athingba piroi haina khangalagli PM की आसान रो मीटिंग द पाइखलेबा कैंपेन सिंग न मणिपुर डेवलपमेंट पुरकपदा चावनो मतेंग पांगले गवर्नर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आसान रो मीटिंग अमगी मखादा पाइखलेबा कैंपेन सिंग असिना मणिपुर डेवलपमेंट पुरकपदा चावनो मतेंग पांगले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लू नानबा अमसुंग मरोमदम लेपचबा ngamnabagi कैंपेन असि यामना सिंथानिङै ओइ हाइना मणिपुरी गवर्नर अजय कुमार बालाना फोंदोखरे ममांग था सेप्टेम्बर 13 तगी हौना थाखाई अमसुंग पांगथोखिबा नेशन फर्स्ट 75 कैंपेन लोइसिनबा मरि लेनि ngasi मणिपुरी सरकार की प्लानिंग डिपार्टमेंट सिंधुना इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर द पांगथोखिबा थौरम अदु द मणिपुरी गवर्नर अजय कुमार बालाना चीफ गेस्ट की वरोल पिरदुना मखाताना हाइकिबा द कैंपेन असि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विकसित भारत एक्ट 2047 की विजन अमगा लोइना स्वास्थ्य भारत अभियान नारी शक्ति आत्मनिर्भर भारत डिजिटल इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट अमसुंग मेक इन इंडिया हाइबा थीम असिदा विजन ओइरगा थाखाई अमसुंगना सथरखिबनी थाखाई अमसुंगना पांगथोखिबा कैंपेन असिगी मनुंगसन्ना स्वास्थ्य ही सेवा ड्राइव ट्री प्लांटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम हेल्थ एंड लीगल कैंप साइकिल रैली वर्कशॉप अवेयरनेस कैंपेन यावना ट्रेनिंग सेशन सिंगवा पांगथोक्तुना लेबाग असिगी सिटीजन सिंगना नेशनल बिल्डिंग द मखोई ngamba कंट्रीब्यूशन कया अदु पिनबगी दमक थबक थवंग कया अमा पांगथोखि अदुबो थबक थवंग सिंग असिना लोइबना ट्री मखाताना कैंपेन असि सथबा मथौ तारी हाइरि
अमरोमदंग ngasi leibak sinba thungna pangthokliba Mahatma Gandhi na pamjarba luna na thambagi wakhalon adu ekhoi pumnamakna thabuk oina pangthokna bhonasi Mahatma Gandhi na hingsa yauduna ihau kaya sangsin duna maningtamna hingnabagi damakta sangsin lamba thabuk thawung sing adu ekhoi khudimukna matau tamduna maningtamba Bharat ama oinabagi damakta thawdang lobinasi haiki Thauram aduga mari leina Governor Surasanpur amsung Thobal District ki College of Nursing the BSc Nursing College ama hangdoki Bharat Sarkar gi mateng galoina Surasanpur amsung Thobal District JNM Nursing College asi BSc Nursing College oina lupa crore taruk amasung lupa crore tare changna upgrade tawkhibani thauram adugi makha tarakpu oina Manipuri gi urban local body singna swas सर्वेक्षण की मखादा मखोइना पाइखलिबा थबक थौरम सिंह अदुगा मरी लेना ताराम ओकपगी थौरम सु पांगथोखि एस्कोलेट हेग्लेम सिपसिपुर लोम द ngarang nungdang pung 8 adwai de UK na gi kadar taruk phakre hairi